Mama Tefi Mitumba Bales enyorere chianga cha mitumba asiri guririense na boigo asigi kakiange. Oasis Specialist Hospital Kisi ensemu yukurwa obukorli guchia sabasubati barya bribu atranitie nigigo kumanya igoro yobukorli obusera burya bakurwa guchia sebare. Tumekuwa na majadiliano mengi kuhusu hali yao ya afya wanapokuwa wajawazito, punde tu wanapogundua kuwa wako wajawazito na wanapoendelea hadi wakati wa kujifungua. Tumeongelea masuala kadhaa kama vile lishe bora, afya ya mama, umuhimu wa kuja kwenye kliniki, umuhimu wa kujua vipimo vyako vya kliniki unapokuwa mjamzito. Ngukumanya bare iguru yesabari ya antenatal postnatal care iguru yindagire koigumwana guse nutrition eye checkup pelvic exercises na boigo general consultation. Tuko na pediatrician, tuko na gynecologist na general doctors na nurses ambayo watakuwa ready kuwasaidia kwa hiyo safari ya ujauzito. Amasomo twanyorire yengincho wansira buno ko tate sabari yo konyoro oyo ko gogori omwana kwenda nere sabari yo simbaka buno go kini omwana oyo ni atore NHIF card nige ukava korwa maternity mbaka ikero kwenda nyumba batariringa kikindi cyonzi imeyumu cyukisi angene sukuru yo kwegeria iguru y'ububwenya ya KMTC gusoba kirizimi asenamba enotisano noibere eyemo marakabere inyayemo enotisano isate noti. Oasis Health, together for better. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Umurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abayibuli. Ingoro mokora buna antivirus papa antivirus ingoro motindu buna antivirus papa antivirus ingoro mochanja buna antivirus papa antivirus ebinta gokora tokwegena amangana gokwana tokwegena ebituka kabwate toweketa ebisanga gokora towetiema diga wetiema diga wetiema Wairira bya baba. Nakibona. Laki kama hiyo. Yaona. Yeah. Ne. Ni mwana ngana antivirus ka? Antivirus ni ngoyo. Tato kule ndore simu ndorementa. Ni mwana ngana antivirus ka? Igantoma ngaba ngani mbare ngapara. Ngabwate gali. Ngichiko bakwanira. Gari nyinge tigango turamanyana naye gokaramu gaka nari twakwana nera tumanyana nera urenge obwate kobi gembalisi aka ini gaka tubegi gaka kabi gitero nyinge matumbo iga ne kobi motu nera uyu ni mwakwana nere intwakwana nere ntumanyana naye ningo kwari kote ya ningo kwana tumanya kumanya twakwana mbona ru kwana nere nero ntumagocha nje bakwa kwana na ino
bono. Bona biya ringi ko bono. Njira moko. Ya ne ruyo. Ya bate bijineri rubi. Rumeteri rubi. Ne ngiti. Bono muchachi. Ije ntongera umetege sumbwete sana. Ndai nayo musani one. Hadi bintu mete buna into sa chapter uji kwa kepe pepe. Etoko kwena sa gende kisirensa. Ndeke gusio manyete. Basacha ntori ko bisa nambaro. Koko teba Bara. Wewe tulia. Sari baro. Bono. Mete tunyiti muswati uchabere. Oyo moko na kuogera oyo. Kese ngwa nataka ko ni buli mubwana n'inchindi bakaye kontarakwa bakabeka ki. Ndiyo leta to mogorio ne plato tata bakagokurera. Bakamya kinkamya kiguru mwibira ne bwana asi. Joma tena bugete ne gesimba mate kyari komnya kiunga ta. Ja bachoteria. Bono. Ni sasa kinese kumuruka. Mu nteketana ro chaga bwate bese sana. Endito. Ku last week umuntu unchukana nirega abaisha bamutema ngumbuka kinguru mande gare njene ndieteka bakombugire ngone ki tidi kubaki ekia unje kubugiria ore gaimoro sibesa bishia mataka abante byaya byasira mbira tokokora biribye kari goshi ogo byogo byabana Igokora na ere kwa mutigare. No ari nyumba. Ngata batigara. Tigara yake kya busonda ara tirimboka kwanza. Inchemba kwanere. No yo kirenda zikira ma. Oyo. Oyo no makanyo ito. Antivirus na ko era kabana yaleng. Ongara sira baite boy nena wate ya. Ai tingo kwegena. Senga ndatwera sino mako. Bona manto maigo antina tirimboka ya. Mete njera mate ya. Tipo mimi amatoko koro bonge. Admi tirange ne jibwika. Bona enta ke tokorega. Sikagocha tokoresa makana so bwagare. Tokokonye. Kisumi tumono yone yo uyiko gutumugambia igugu turi mwambia ngagiti iboka timono natete ko sabo mwana tabato yenda gwe yo masoto umusongo mwete natete ko muzamba gino karo mokekera bakakura bakafata bakansabira sana bakanti bakateko kolego mbura kore bono ngo asinara asaka kutalimo talime Kutarime Tanzania mate ari so gwetera sirare gwaso ime bono bono kibasi nyigwete kire ukikiseke kuyabwa kibasi nyinge akandebi baba kandene kiyaje mundu sinare kana ndibakaranga bakakiri bibere mayire cyamaiso kugamba no muntu iga bono bakandebi mbano ri umwana uri umetiri kamenyete sobo tebe Sini kebangi tianga ye sabu ake no nyobo kimale ne mnabuka kongero roje bina bone ge serikali ya rutu yobere ngomopa raira bakari kuma ne goraria elinde no nyobo kimana lingira ngako kwaki abana bana bare gote ngoni umwana uri musota ne kuchimiro nirenga isatu ngate kucheberia dine nengia kucheberia tata kamenye kokura bosa akakura kabisa aka wono kile kira nkonye diri ngonya ngona kitora kore buo ko botaka mboyo abonge eto takete bona tokoseri botaka ebese to bugate Tebi. Ebese ero egari ye ekenyoro kina nero Tutete bana motari. Bono antivirus bono tutete tokoeresa antivirus ere tinkagrete na bora nyoro menta ya go sorusia Tungeresa bono. eto takete umwana ori ogo chibese chirororo Bono yo masota. umasota ori ogo kose no mumenta masota mesoto mete ambano buso kumba banyare tikenyora Bono abantu bato ba wametusengenya ina. Sasa tunataka utajiri kuja kwako raundi umetajirika. Chibese aya mangana ya beza. Twara wazi na wanyane nzini ni. Aya bono utinengete. Etu hata kaiga bono. Umwana uri kwa masota. Etu lino mutajiri. Chibese chirororo. Omutajiri. Nero yora chibese. Asa kegoje iziko. Bana bali bachiko barozia Mario gali Tanzania. Bona tari Kenya kuchikoro. Tegara bono tikakutwara kana chibese. Abagore kiraisi. Aya bono antivirus bono ataka kutubinga ke bono. Oyo no mororo. Omutajiri njo. Bani ibiasara biri byaje byaba. Ibiasara biri bibete. Bono. Ibiasara biri bibete. Kama mutajiri angeresa bono. Chithengare. Hansi nyire na gie. Ewa jeto batwe babida ta mangana.
Mangana gaga wa ito watu. Ko ba ke to ko musane beto ke dread. Me to no ezero na vile. Korana kioko uko organize ase. Kwa ke dread. Ya ne rastero no maide. Aba ya. Nende biko bioko wene. Aba kwara chi. Ko kwara ngata kamwana iga. Amaso. 3 years. Amasomo. Amasomo. Ai dada. Wabele koni. Aba kwa kini. Wakini. Na yetu ki akini. Are dread ko ja dread. Mai benje no manene na are na ndebo no no je na ki kunyo kina to. Ega ndo kwa chenjine chinde. Mega na wokumire ngake nyinga. Aba nkwabo. Na kyojo mo china. Wono roje ko kwa gachete mo mo chyo chenjiria. Na kyoroje. Na kwa joka bomera. Ai tata. Onda na kara. Na yo kake mi. Odi. Tanje ke fungu. Odi. Tanje ke fungu asbaga be kira wano. Tata ko rino nyore. Ko to fundisha ga. Bobo ati sikoli ki. Ngeyo ka. Ata ga mabati ya. Kaka ngoka na mutambo mete. Togo cheko chiso ka otima. Beba nchi yoma. Ata aye. Nenge. Andi. Nanti ko jana ara. Anti. Iga ande. Bojabe nanti yao sema mimi. Bojabe. Utakura nyore fungule. Lakini najua kwa bojabe yanti. Antivirus mutu omborongore ga tiandara ko bori. Oh ni omwana tata ga. Mutu nembo mujaji no kwane. Kene ngogote. Aye bono chobu mubwana bamenye tembe yamenye. Ne batamenya tibi yankware gocha bono na iganta gete kwa gache kanisa ga igo ontogorere mete yonge. Kanisa nda isa kuji sataka bo. Kuji kimanaliza. Bebe tugie ibyo. Oh kuno upako. Naki kuja kurani. Awo kuja kurani meta ndo mete kene kai. Bariko ni gu. Ya. Tokyo mo usinto riko ni bana. Okay na kiyo kana nyo chimilioni 3. Chimilioni 3. Ayambura rono mwana oyo nentaito mwana byasale mina bakategi. Ngolengi bakwera. This swali mboli ya to buli mutaji. This swali ni njoko boli. Ya mutaji. Ya mo kubwa ni ntoto mubugate. Ari mako kaito. Mwana no yone. Tikono tikangwa ni mukubwa. Mudosi. Ngeresa ngubira moja mwako le bitinga. Bono ndo bwate dia order. Asitu ko ira bana aba. Yo Tanzania. Igo mungu chane chi order. Ndo bwate chi order. Na ndebe sana ngia tuko. Okay, ebesa ndo mwana igera ngamoto mwaka na. Na buto kuru 4 million. Kuna antivirus kwa itora mwino necha. Kwatse kara bwate no necha yago ga iga kara bwate bwate. Okay. No mutaji no muntu umya. Ebinte biya mu ngoja biraya kara bige iyo. Ine sukari. Mwa antivirus kinde. Okay. Okay. Bono. Iyo bono nandi yao. Anga inga kwa ke fungo. Chilo sume tanga tinche kene ga. Tinche, me dra mo konra ya mo rankirete. Osana korobo chokopai. Iyo me de kwara chile sana. Mwandra umonto kete ani shagara bagale. Tinche no yo antivirus on tanga. Ngone keno tanga te ibon. Agi na agumiri. Kino antivirus. Na ibole tu. Na mama bono utali bochabeli. Mama acha karuara nchenga tama koruka. Aku enggak na koro bocokora. Ngana junde som kara bero remiaka. Ngana beba. Ngendo muchuo muntu kuravi. Ngaro mo wango ngira ba. Ono gajo bado asinere yo. Ya. Ngenda wana polisi ngalipoti denzo mwanga te haya. Nimetata naro. Ngacha tokanda bantu ba security. Chipa osali. Towachira tata gali. Ngana ngamonyora nwale lakini era karangana. Ande isaka ogana. Time dimanyinga kinje ngabwate nenda kankana. Tikwara gusuna ndo buri mugori rugora. Obo mayira yo mete byana kina zikora to muntu gari aguro buri mu. Ngwara bana muchabiri bakurite kinyere kigima. Gemukye mono ndenga itunoro. Noro che paranere factory wansa kwa gachaga ari factory ri itumbe. Beko beka gochima ari mamagen. Tikwara kondo gorari amagena togenda ari ngokwanere getare kerikere kwa ogario. Tikitare bakande tembate tikitare bate tasato aswa kubeka ji emisi. Amagena nkorosi bade para. Mwana ni wa. Okay. Ebine bintu bya. Nakingo kora bono. Okay.
Kaya to ndama. Tiri na. Motore metema nene kumeja konda. Umete kenyoroma ni metere ki. Enda mamuna mu bwato ko kale. Eso kuri aho mete mba itandire eso kuri yane. Na ndemo na ngai wa jakiri. Ko bono tegete echenje yagenda kuchize. Umuntu naro igore gasi ekwende company yo busakiri ko. Gware go tigangende nkorigeri baga oronyore chibese. Chibese ndete kasi bwangu chichiko cha bwangu. Nambara umbu ya bawa kana. Siringi chiri busana mutinji ko isai. Ai wana kwange kwa advice. Bona haro mubwa tentra bachabeli. Kyaona bachabeli metira ikenyomba byego. Abarenda antivirus ya no musani one. Ndokero kinda ukani bono nya goitere ngana umwana utete koni abuna ko. Ogo etimolero. Yo bane lero. Ebesirira fani ngima. No mahatira kini goro ya bantu barira kini. Abantu bari ba kwachi bese iga. Riba kaire kwa bari kwachire ko rwana ndi bakubwatu ko rumaga bakongente. Abana bamukondi binyoro hawo mwachi ko basanya. Ni ndu aba murabaye boko boko. Ntu tumanye de binyore byese bakotoka mundo tiri ta konja komanya. Ngusa muri muri. Okay, ya, timondi bona inu bona aye. Yes. Abana bani bakonda bakora Tanzania. Abangoni tuli twabawoni baba Mariogo. Harosi kwa Mariogo. Mariogo ina bago chatto. Kutumia to no ara Mariogo aya. Ana kwari tumire. Ntuto bwate chifamile byasale bitoka tugwate chifamile. Ndi wamete. Minyi wamete na nje kabisa. Ubata abana. Abana ni mbwata babere. Ubata Baro. Urigu mondero mwana nakikuwa. Bona singenjere ndi toiwana muno mwete ndi na. Ngento tutagete omosota urwara omosota to kora nayo omosota. Nakubori. Oranyor ko iburu mwana kera mauko mutuguta umutindika. Yakora enda ayo gaki. Tikatora yabana kubori mbabe. Ebesa ningi yo butaka babera. Ega harito te mutu ale. Nakikubori ko nakinko babori nakikubori. Ya ngokora sa todo mungina. Mbu yata koeresa. Metano muiti. Nje ningo naitire. Nje naitire muntu. Lakini okay, inu mwati problem nene. Problem mwana noyo. Nakyokwira nakyogocha kugocha ukukwanvisa virus inga. No. Aye. No manyete kenete. No manyete chifu baigo makanyaya. Tuabere gaki. Kwa mwiri mwana. Gaki mwana ko zemboga. Kandi abana mwana gaki. Tento kaime gaki tuabere gaki so kwanja kwa ko tuabere. Tuabere so kwanja kwa. Kaisi yangu. No manyete kaimo akachia. Ay mo kachia. Abarukia ba. Nani atiruna. Ingoro mokora buna antivirus. Papa antivirus. Ingoro motindu buna antivirus. Papa antivirus. Ingoro mochanja buna antivirus. Papa antivirus. Ebinta gokora yeto kwegena. Tokwegena amangana gokwana tokwege. Ndizi TV obwenso bwomugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na boko tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomugusi. Esukuru yokwegelio Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa matatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD
chia bantu bali no barema bwigomba bwete short courses chia BCD na B Executive obuje mukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kigere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigiro y'ubusera bw'Uburundi bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo gusi asebali ime y'umucukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chisage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Agiayo mwana omugana no mwana omuyaga haki. Tindi muya. Nje. Tindi muya. Ona eba ngana ono muya. Ono. Tiga ndonge ngo ono na kimo mu mina regerete. Akata tari ko babo chabiri kagera mamu mina. Oma ndi tata njete binde byako erera wono. Noroche. Akaikera mama. Akiaka ikera bochabiro na akaruka mama kachera. Iyo bona gaseri mamu. Agidi oringa. Ona ngachagali bochabiri yako nchanda. Baka kondi nenda geroroche. Na wandoje na njiro mu berole. Anya. Lakini ade stay na leire atana majigo. Amajo kunyo ro baba ko mana ndagera. Amaja ako tokeri wana baka amaji. Tuwe. Onti men sayara chanyo lege gangente. Kono ro ji sere wono mete wana njoka ka bomo re. Tatra bako nyago me ndangane. Ona mungu kwa kungirega na kibano ngokora. Umete gesaruta acho rubugambi jere gesuto cyukando cyo kibosyo. Urabutindo kipushi. Yani tiro cyo bugomona kibano ngokora. Ani njaya besa neborete nakeke ngagete sabu kana ko gache meteye ndangeri babo paste sekiarisaga na koruga na babo rioba bona kale kabona timogaka inyasiringi tuyore crusade ya tusangere chibesa inyasingi 500 gitakiri cya mete ngya butuke chenge ngende ngira sebundi kenda karosu ande kwanza ngo kodigi na arenge na kikwa butorete gitakia na chinge na kinga singo na arenge crusade gitaketa hakuna mungu kama wewe yawe wale kikubugiga kanyoro kya koraki lakini kya butokire lakini gitake negie kanisa tata na singi 500 ngabono ngenda kero swista yeti kamanye kwira nango tebi umuntu narenganye to kugure digite bye Kisumu ende ndo siasa yambe kwende to gocha saa 5 saa 5 ntaka singi 50 wata ngabona singi 50 manye chatira 450 ngoko anda ebese bona yaro timbu ati bese ntecho bwate
Omate na mbo chaberi ambo. Kwane maambia go chagonda yete ni ana mukabese tichinyanya tata. Agontura kurubu. Tangi icho wata tata nyuti tanga ndusi kiro kibono mambia. Kwate paundira kora genda abono matendo cyo konsubua sana. Da Johnsi. Chio na chio. Na commentary sana. Mwe aye ndori yani oromo kukumo ese kukucha kukune chidora nyasaye. Dingo kuna besaro. Tani naro yatikarabu. Chisa ne squad nenda kutoru bya bono mambi. Ai ngatari nje gitikare. Peyo ai kora genda ne chacha. Bono to tebi bono muntu story ibo no ko bana re bono atu meire. To te munda tina ataka koni bono mwana. Story yusiriga. Yani antivirus omusacho mugi. Ni abana. Abana mwiburi tukuru yani asenga nje mwana aro musota omwana uri nyiburi tukuru enda yaneme mburi timiteni kianda cyane basachamba umusacha ko ni mu kungumya obwata magendo lakini umusacha kumuri umusacha Buyole baba mbiyana tabango mbiyana byake tabango askwaru mbiyere mukibona ko nyakumanira nzira goza yakin ko eresa ka mangana ari mutuone nusko ruango tarekera ngerasa tinda tu tarekera ngerasa kulipuka tinda tindi buke ngerasa pepa mya vugasa dogra tuwa ngerasa tinda tindi buke yakibaba okay timetiko sina no muntu okoba mangana ko ruwa ko chitibwa timuntu nchiro ngina tokori no chimbuche baba abangina mara ko mente suka lakini tini bwata chimbuche koranta bingo kiko ni yata ano musani wo mungina ruguru ametera heregejo ento ameta na heregejo chama samba ko nyakotara chai abangu na koigwara tinko mai tinko na koinga emo ndoranya komera ento anya komera naro lakini no maite mogaka na antivirus ni mu maite buya sana stress nabwa tenkego yake baba kwa hiyo trenda baba ni marabachti ore na igweta bagacha ne gali baba omu America usine ya kurugu nga egasi yaye no kora abana ko babu Tanzania ko kora abana ako reke nyore kweta abana besota abana besota toni umwana uri ogobona baba nako kora nakwebereria akibi yagi ndabere bono yangwere sona soki njaro tingo kwa narapi lakini ende to ni umwana tata abantu bana babe bucha biringoni bono ngongoni mwebachera arigeri gasi gusikiriko kaje gasi tata gukore gasi mwete gasi ko takite muno sana eri otaro sangase ne rungu na koigoro murango na gosieka aje story naranyu weteke ngumbweke ni wete nyumba naro yatago ngumbwali nyumba njatago ni bakotabutagora ese bakoteba naye uri bari mubono naye bagoteba kwanza nande nkwari kuna anto ba community policing babwate bibago aguna kombonga iyo ndo chereta antivirus na rocha asikwarenge itukogete kwarairo mutaraini kwarenga maribai ikabate inga timati asugwachiete kabate sabari ukaratando hai yata kolega ano mundu mungwana isabo more bibono timeti na kina kidoja okora no me tomo tu radio bayo onanga ingomanya kindo baba gali amasomo metenje na ningo kobe tu asenge rigwa chete ngare egere bono omanyese ino nimete no njera to nyore tipi njera tinye atan antalia ino ko nyana na kwebire tu kichi chinderu bana kwebire ekitando yo kumijana na robo gimo tando jina magweli nganyete ekanisa yango jore kwaga ndavuga ati besa ndavuga ati ndagira to kubara baendeka ngatebya ati virus tikabera na mama omino atibera sagakana nje ngarra ya yese njo mintonto nyari ta ngabana baende babera na mama abana ngabakonga balinye train bakagera Mombasa hono lene nje kamanya mama umete na no roche ga kiasi lakini ndio na mama bia kana understand trend na bana mungaine take no betante vera sina na jito Mombasa ako ngaina ngana Yusuf na abgati chibesa abgati chigale abgati chigara na kiki ako ngaine takagero gacha kagera bono lende ga kina metere na mu anjite njere nkoro tali ngakinde na anjite chigara bana chibesa acha kanyara tabwati kende ayabone senyo tukakwama ngana ra kuna tarende baba ego kwa mambo ya korogo lakini rende mwana rena basora korubakoro toni mwana na bomo sota na be kiarabe omwana none bimoni gaki baba kuyunkwani kubire yakuto basokoni kusinete mama gaki koko kura bana gaki antivirus agota ko ngaine gaki akwa ibara suta te kiango otarete katoni adio chire koni chinyanya darachari oja antivirus no bore bya dindo jigo semo sene bisema kale kokun wataka nyolewa wonende gale ni njembe onya gati gete nyumba saya sie oje boja beli na oni chinyanya ko ndagero ri umuche
Ya konji anyango elio le jimbe bango. Jobe za mabwade. Wono ga ikonyore wono. Obaba. Obaba mi. Angu nega. Wachabali angu nega. Ngabwa manyinga kominyoka bobe. Ata. Mo dono mi yoga. Nana ntia starimia. Ande ba kaisa. Kare tata. Bana dora goite. Mari. Iwa mbobe kabisa kiwono. Mondo noje mondo na wachabe na ntua za wakire. Wakire diri getena. Neba nae. Rojo ande jiro don som. Obara wo chokore. Ande beba. Ngena kora ibaka jinsi ya. Igo wadi se iba go mondo. Bona no fanyi kazi tengwere. Wa, eta tevi na ko na ra yete da. Ah, yete. Wa mina mbi aba goire. Abando je na no jenje di. Eta bya mono, nembi asokora gera kwarara. Mbija. Ono akino wege funguo den bona kioso nyumba rona kioso. Ona ngole ko bidi mpaka nyone ngina chengo. Ora tikangotebi. Ngabana bali? Wako iru Tanzania barasi wa Mariogo. Ya. Iko gakiye. Iko kitambaki yako. Kitambaki ni yasikia gaki. Nda baba Mariogo na Mariogo ali. Baba ndara bana ko bachibesa. Ngo mwana ono masatra kiri gaki. Gaki tabasa ko kore. Tabasa ko ta. Wata bili muri. Bado kwanza baira mwana ndo bwenzi. Mwana ndo bwenzi ya. Ya mwana era gaki tabasa ko ni. Abuti ngo kotebi. Abuke ni kienda kote. Mwana era tabasa ko ni. Etineti muma nandi neti muma okwera gerelia. Okwera gerelia. Linje tiangate. Asa ngunya kwe kwani kamne bali mona kika. Gaki pole ngeli kongora kinende baba pole. Aba sasa na bali ke bone tibasia mobolire. Ora wakine asa ndiri mon mbuchi bukiga nore nakure. Singa nchondo sirika mwanza. Ya nyasa naro nyasa ta kugutika ta kuruski mwanza. Na bara musiki mwanza na ba korrekana lakini ndindaye ntoko kora baba. Nyasa ba bara sema tena ki itabo chabeli yako ngwe milioni 2. Nyasa mako ngita. Odiera na boy kora kinire tumutamire nyasa. Nyasa nero mate kerege. Ngwanjore to ende to kwane ro mungunori. Tote magana yantu bara sio. Tukona ko bisere rambo sa to konyera kwa kuri stress nyomba ba. Goto tirerende. Tokende. Basta tena ya mogenda sukuru bana. Abana mesota mbara. Aban olina ro kota kokobyura. Virus ari magega bane tole front. Oline change molige to mutigane. Mama atagia mosareti. Nge kabana ko tete ba mukaigwana. Akatagwa. Ngoto tole to anga yo ga ko bekire ta ko sapia. Bale nzira yo ko ka. Facha ko nganga tero bole moga. Sta yetiga. Aya njuga yango bekande kuruseti ye kanisa ngo igorande. Kwanza mutoyere nganda yonyo. Onyene contract ye metoko niga. Ayo kuntira kirege tiamo ngote bikinyo mama eta bandomboro banji to bwende anani. Nje maeta mangane chiririma. Lakini tiamo nyoke ngure nani chitake tena ake tena harusi yogi. Sawa. Ingoro mokora buna antivirus. Papa antivirus. Ingoro motindu buna antivirus. Papa antivirus. Ingoro mochanja buna antivirus. Papa antivirus. Ebinta gokora yeto kwegena. Tokwegena.